how are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye. Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange kuri uyu wa gatanu. Umugore yapfiriye mu bitaro nyuma y'uko umugabo we yamukubise inyundo mu mutwe mu minsi 4 ishije bamuzana kwa muganga. Uyu mugore rero akaba yitabye Imana ku iki gicamunsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Uyu mugore yitabye Imana nyuma yo gukubitwa inyundo mu mutwe. Uyu mugabo yamuhozaga ku nkeke dore ko yamushinzaga kumuca inyuma umunsi ku munsi. Birangira uyu mugabo akubise uyu mugore wiwe inyundo mu mutwe. Abaturage baratabara, imbangukiragutabara ihagera, uyu mugore ajyanwa kwa muganga none yitabye Imana. Haciyeho iminsi 4, uyu mugore yaramaze iminsi 4 mu bitaro none yitabye Imana. Ni mu gihe uyu mugabo yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Yarakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ariko hiyongereho icyaha cy'urupfu, bivuze ngo umugore wiwe avuye mu buzima. Ni mu gihe hirya no hino hakomeje kugaragara abana b'abamarine, abana b'inzererezi, abana b'ibisambo. Ni mu gihe umujyi wa Kigali uvuga yuko umuti w'ikibazo cyangwa gukemura ikibazo biri buhere ku babyeyi, bitewe nuko ababyeyi bareka abana babo bakajya mu mihanda. Urugero, ni mu gihe umubyeyi abura itungo mu rugo iwiwe agahangayika, ariko yabura umwana atatashye nahangayike. Ni mu gihe umuryango wa Mukayiranga Japhet uherutse kubura umwana wari mu kigero cy'imyaka 7 y'amavuko, dore ko uyu mwana yari yaravukanye ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Dore ko uyu mwana yaburiwe irengero. Uyu mwana yabuze ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza izi saha uyu mwana ntago araboneka. Ni mu gihe rero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga yuko uruhare runini cyangwa umuzi w'ikibazo kugira ngo iki kibazo gikemuke kigomba guhera ku babyeyi bakita ku bana babo. Kandi ikindi umujyi wa Kigali wagarutseho uvuga yuko umubyeyi aba afite itungo muri rusange akajya kurizirika ku gasozi, iyo ritarataha arabimenya akajya kuricyura, ariko iyo umwana atatashye ntago bajya babyitaho cyangwa ngo babihereze agaciro. Bino rero bigatuma abana baburirwa irengero, abandi bakishora mu bikorwa by'ubusambo, ubumarine, ubuzererezi. Ngira ngo hirya no hino mukunze kugenda mubibona impande n'impande. Reka mbahereze urugero rufatika. Nyabugogo buriya uramutse uhasimbukiye wahasanga abamarine benshi cyane, aho hari n'abigize ingegera abandi bakigira ibisambo. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange kuri uyu wa gatanu. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange umugore yapfiriye mu bitaro nyuma y'uko umugabo we amukubise inyundo mu mutwe, ndetse uyu mugore akahita ajyanwa mu bitaro bya Mayange kugira ngo yitabweho ataza kuhaburira ubuzima. Uyu mugore yarangije kwitaba Imana ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, dore yuko uyu mugabo yari yaratawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko akaza kurekurwa kugira ngo akurikiranwe ari hanze kugira ngo yite ku bana bari bafitanye abana batatu. Umwana umwe w'imyaka 15, undi w'imyaka 12, undi w'imyaka 20. Uyu mugabo yarekuwe kugira ngo yite ku muryango wiwe, ariko uyu mugore yaje kwitaba Imana. Uyu mugabo ahita afatwa yongera asubizwa muri gereza. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye mu gucana inyuma, aho uyu mugabo yahoraga ashinza umugore we ngo amuca inyuma. Intandaro yo gukubita uyu mugore inyundo mu mutwe avuga yuko yari yafashe umugore wiwe ari kumuca inyuma, birangira
birangira amukubise inyundo mu mutwe bitewe n'uburakari yari afite, ariko asaba imbabazi abikuye ku mutima ko icyaha yakoze ari indengakamere ndetse agomba kubabarirwa. Ariko ibi ngibi ntago byashyizwe mu bikorwa, imbabazi yatse ntago ari buzihabwe kubera ko we yakubise inyundo mu mutwe yitabye Imana. Ndavuga umugore we, umufasha we. Avuga yuko nakomeza gufungwa cyangwa nakurikiranwa ari muri gereza, avuga yuko abana biwe bazabaho nabi kandi nta hepfo na ruguru bafite. Bavuga yuko ari papa wabo bafite wenyine, dore yuko umwana ufite ubwenge, uyu mwana w'imyaka 20 yavuze yuko papa wabo nibamufunge bitewe nuko yishe mama wabo, barumuna be azasigara abitaho. Ndetse uyu mwana asaba ubufasha abaturage, abanyamuryango, abikora ku giti cyabo, avuga yuko papa wabo yakoze ibikorwa by'indengakamere. Kuhanwa cyangwa gufatwa agatabwa muri yombi nta gihombo baba bafite, agahanwa agakurikiranwaho ibyaha ari gushinjwa. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha rinakumire ibyaha bitaraba. Bityo rero Murangire Thierry asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba, n'abakoze ibyaha ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakora ibyaha nk'ibi ngibi. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyerekeze hano mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe hirya no hino hakomeje kumvikana abana b'inzererezi, abana bisanga mu mihanda, ndavuga abana b'abamarine, aho usanga bamwe biba. Umujyi wa Kigali uvuga yuko nyirabayazana cyangwa umuti w'ikibazo kugira ngo ikibazo bagihere imuzi, ikibazo gituruka ku babyeyi b'abana. Gute rero ikibazo gituruka ku babyeyi b'abana? Ni mu gihe umujyi wa Kigali uvuga yuko umuturage ajya kuzirika ihene ndetse akibuka yuko iyo hene itatashye, ariko iyo umwana atatashye ntago ababyeyi babyitaho, ahubwo usanga bari mu byabo. Ni mu gihe ababyeyi bita ku matungo cyane kurenza abana babo. Impamvu bino byatangajwe, hari umwana uherutse kubura ufite imyaka 15 y'amavuko, wari ufite ubumuga bwo kutavuga, ndetse uyu mwana akaba yaraburiwe irengero ku itariki 15 ndetse kugeza izi saha akaba ataraboneka. Bino rero byatumye umujyi wa Kigali uvuga yuko ababyeyi bafitemo uruhare runini cyane ku ibura ry'abana babo kubera kutabitaho. Bityo rero byatumye umujyi wa Kigali ugiye guteranya inama njyanama. Amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba ariko bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze. Nongeye kubifuriza weekend nziza, wa gatandatu mwiza, isabato nziza. Abagiye mu isabato turabakunda cyane. Ciao ciao.